Kunaleli phepha lamakula, kunaleli phepha lamakula, iphepha lokusula isihlama leli lamakula ekuthiwa yisolezwe. Leli phepha lokusula isihlama leli ekuthiwa yisolezwe, umphuphe wephepha, iphepha laseBosch, iphepha lase-toilet, iphepha lokushidaba leli elibizwa ngesolezwe libhale amasimba laphana, labhala ngoMax Makhanya, lizama ukuyikhuphula, lizama ukuyibuyisela egemini, lifuna ukutrenda, lifuna ukuthengwa ngegama lami, Mthuvi bukanyoko. Iphepha leli kuthiwa yisolezwe, iphepha lamakula eli-edithwa ilezinja lezi ekuthiwa uThulani Mbatha noZwelakhe Ngcobo. Le article le ibhalwe yileli phara leli lakwaNtsele ekuthiwa uSabelo. Wena Sabelo Ntsele uyiphara elaziwayo eThekwini, uhamba undinda lapho phakathi kwamabhilidi eTheku, ufuna imigqomo ongayiginqa bese uyadla msunukanyoko. Manje uqashwe ilezi ginqathuvi ezimbili ezama-editors aleli phepha lokushidaba laseBosch ekuthiwa yisolezwe, uThulani Mbatha noZwelakhe Ngcobo. Ibona abakuqashayo ukuthi ubhale amasimba ngoMax Makhanya. Funa ukukutshela-ke ukuthi akusanganwa sidalwa la koMakhanya msunukanyoko. Niyezwa inhlunu? Thulani Mbatha msunukanyoko. Zwelakhe Ngcobo msunukanyoko. Sabelo Ntsele msunukanyoko. Kusho mina umfoka Makhanya. Kade niyangidakelwa nina. Nilwisile nini isolezwe, liwe bhu phansi isolezwe, naxosha abasebenzi bonke ababesebenza kuyisolezwe ngoba senihluleke ukubakhokhela. Siyazi ukuthi abasebenzi badilizwa besolezwe ngoba iphepha lingasatrendi, iphepha seliphila ngamanga, seliqhamba amanga. Lawa bhu liwiswa amanga ayebhalwa kulo, abantu baze bawabamba amanga esolezwe. Siyazi ukuthi lelo phepha elamakula, iphepha lamakula isolezwe, liwe bhu phansi. Lamakula ahenquza nje, alambe abhuza impukane, ahlulwa ngisho ukunikhokhela. Yikho senihambe nihenquza ko TikTok nje nifuna amasimba ezindaba. Uyabona, mina into engayisho ngesilo ngangingayisusela ekhanda, ngangiyisusela ezindabeni vele ezayikhulunywa, ngangikhuluma indaba ekhulunywayo, indaba beyivele isegudwini. Ayikho into eyavele yaqhamuka noMax Makhanya. Obuka noma nibhala laphana nithi uMax wathi, nibhala into ekhona ko-YouTube eyayikhulunywa vele isegudwini. Yini eyenze ukuthi ebese niyasukuma lana senibhala amasimba, niyanya laphana ngegama likaMax, nibhala ubuthuvi bodwa, nenza sengathi manje lezi ndaba zifike noMax. Ningijwayela amasimba. Uyezwa wena Sabelo Ntsele, uyezwa Thulani Mbatha, nawe Zwelakhe Ngcobo. Hambani nina niyofuna umsebenzi nina. Isolezwe ayisekho indaba yalo. Sinama-smartphone manje, iy'ndaba ziyayifikela kithi. Asisafune emaphepha. Yekani ukusinyela nina. Yekani nje ukusinyela. Uyabona? Qhubekani nishaya indlwabu lapho, nishaya indlwabu lapho, nipheqana izinqe lapho, wena Thulani nawe Zwelakhe. Qhubekani njengoba nizitabane nje, niziyinkonkoni. Qhubekani nipheqane lapho, nishayane indlwabu, nenze wonke amasimba lawo, ngoba ngazi ukuthi njengoba nibhala ngoMax Makhanya nje kulamasimba esolezwe, niyekelani ukubhala ngani ukuthi nipheqane imdidi lapho, nibe ningabafana. Yekani nje ukungijwayela amasimba mina. Uyabona? Mina uma ngabe ngikhuluma ngalo muntu lo ekuthiwa uMisizulu, ngisuke ngibabaza. Ayikho indaba evela kimi engake ngayikhuluma ngoMisizulu. uMakhanya mayekhuluma ngoMisizulu lo enimbiza ngesilo, ngisuke ngibabaza. Amahlazo engisuke ngingawalindele ukuwezwa ngaso. Nani eniwaziyo lawo mahlazo lawo? Na ivideo iyatrenda la, ivideo iyatrend, ivideo la kumanje.
nikhuluma nini ngevideo etrendayo ekuvela khona ukuthi kahle kahle lo muntu lo vele uyinkonkoni naloko nizothi nikuzwe ngoMax ibitrend ivideo niyibona anibhali ngale video niyibonayo etrendayo yalomuntu ohlale eAmerica okhule naye uMisizulu bengabangani bethengelana insangu bethengelana otshwala namhlanje lo mfana uyas expose isilo senu uthi siyinkonkoni nibhala nini ngalokho nibhala uMakhanya akaza ukukhulume lokho akaza kukhulume lokho kutrendayo manje ekuthiwa isilo siyinkonkoni angaze ngisho lonto leyo kodwa iyatrenda uma nina nifuna izinto ezukuthuka isilo anibhali ngani ngalezo zinto lezo nikhuze labo bantu labo ngoba uMakhanya uthatha into vele esuka itrend namhlanje kuyatrend ukuthi isilo besidivoza uNdlunkulu angaze ngikhulume lonto iyayitrendela ukuthi isilo bese siwafakile amaphepha edivorce sidivorce uNdlunkulu waso yonke lonto nibhala nini yonke lonto leyo uyabona yonke lonto nizothi iqhamuke noMakhanya ayilona iqiniso yonke lonto aniyiboni nina yonke lento njoba sekuthiwa ke manje isilo sesihoxise umendo sesihoxise umshado ebesizowushada sekuphume ngisho idate yomshado isilo sesiuhoxisile umshado sesihoxise ngisho isecurity yalowo ngoduso ebesizoyishada zonke lozo ndaba aniyiboni nina zonke mayikhulunywa uMax sekuzothi uMax uthukisilo aniwabona amanyala nina aniwabona nje amahlazo aphambi kwenu agilwa ilo muntu enimbiza ngesilo yonke lonto senizothi mina ngithukisilo sibe sigila imkhuba phambi kwenu nisibona angithi mina uma ngabe ngithi anginankosi anginasilo mina selokwalala umdlokombane nje anginankosi ngikushiso yini lo ngikushiso zigigaba namanyala engiwabonayo engiweshwamayo mina emuntwini okuthiwa uyisilo izinto engingakaze ngiyibone mina zingitshela ukuthi akusona isilo lesi izinto nje eziputshukayo nezivelayo ngalesilo zingitshela ukuthi this is not a king ngoba ayikho inkosi mina eyake yangiphatha eyake yenza wonke lamanyala lawo ayikho uyabona even ngisho amakhosi lawa eindawo ayikho engiyaziyo mina eyake yenza lamanyala lawa enziwa yilo muntu enimbiza ngesilo uyabona yonke lozo ndaba nizothi uMax uthukisilo uMax akahloniphi ngihlanganaphi mina ngoba mina ngikhuluma into ekhulunywayo into nane nibonayo wethulani Ngcobo ubani uThulani Mbatha yes wethulani Mbatha nawe Zwelakhe Ngcobo nawe Sabelo Ntsele msunyonyoko yekani ukungijwayela amalilebe mina ningathi manilambile lana bese nilambele egameni lami manipheqana nishana indlwabu lapho nikwenze lokho under my name ningazongijwayela umsunyonyoko ngazongijwayela imsunyonyoko mina uyabona ayikho into engake ngayikhuluma ngoMisizulu ayikho mina ngisuke ngihlaziya ngibabaza lokhu osekuvelile so asingajwayelani indaba yegolo please singajwayelani nje indaba yelebe elinenkwashu please ngisuke ngibabaza lokhu osekuvele ngithuka njengomZulu ngisuke ngibabaza ngithuka ngihlaziya lokho osekuvele okukhulunywayo nokwaziwayo okuteleviswa ngisho ezindabeni zaku TV ko SABC kuyakhulunywa ngalezinto engisuke ngiyibabaza yini into engithuke ngayisilo mina yini engithuke ngayisilo aningaze nikuzwe nina kwabe zindaba amavideo akhona ko YouTube amavideo akhona ko TikTok ko Facebook expose amanyala kaMisizulu ningitshwela amasimba nini
ningijwayela nje umnqundu uyabona lesilo lesi sibhi